Kaswasik agro machinery kawanra shapi ya kikor ki babunjat ki banpen suk ban stat haka kamrap kamriang jui. Kini kikor ki kentop ya ka mini rice mill ki banpen suk haka kam teliat kaba. Kapadi tracer ban pendon kam haka basyok kaba. Ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Comaco company. Nang tasa ka power tiller na ka company ka ba Kamslem. Ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lambat kiwe ki jadkor na ka benta ka kamrap kambriang. Ka Swastik agro machinery ka Don Harani Market Beltola Tinyali Persya ka hotel Nakshetra. Nakabenta ka jingte ba companya pila ban phone hakini ginambo. Namar ka jing Sokhia ka bajur halor ka jinglong jingman jong usurok nongpo umden Sonapur NUS bat uzru usurok uba penyeso ya ka nongpo umden ban penpei pat Syapatoli Asam kalabu jing sikadai ya ki pat ba nonglet nongwan khamtam ye kitu ki bapang ki bashitom henne kasngi UMLA ka nongpo constituency uba Meral Bonds im ulasim khia hakaban lumban lang ya barok kirang ba snong kinong yalam jung kiraj ba per ki bahap hapo nongpo terter sedu umden marman bat kiwe kisnong ka jingsim khia jong UMLA ban khot banwer ya barok kinong yalam snong bat kiraj kalong halor kanong rim ban yatai halor kini ki arteli ki surok ki balajot rathai bat kabalabu jing iki pai ba nonglet nawan yang surekam dengan kadang-kadang pada sini saya sisir nama menghap itu persiap menipun nama tagaroi lebar development. Dan yang kedua masuk sunti sumkia yang rekam dan perlu perlang ini hilang baru. Yang sohaya baru ketuan dari step wala di yo objektif saya lapor ke belum dari sumkia nak tagar rekam kemudian antara ini keren banget yang surau. Nah nompo umden umtrai di Portugis dan nompo umden Singapura kini ke di surau kibaran kam hadu kata-kata bernyo no ya kata boleh di surau dan yang surau awan ikut ban persuk ya kinongwan lagi Islam ini balik berlakukan kita di meeting jin temu ko kongsan na kontak binyo di kersan nomor sisin mengikran cuma penhe ke surau giron kam ni jaga Dei terkenal aswa wa ini ya sekat dengan ini kalian menanggung kalian menjadi officer nak pilih di department lasisa kalian juga ayo punya keren bat keyboard ke halo yang layu akan bergerak kalian menjadi office yang mestinya bergerak konsep apa harapan kalian menjadi department sebagai tambah ini kita kalpat kepada kalian menjadi department kita sebagai kita tersyar sasipua But hadir balik aku punya keren bila sekali ban kuat yang ki baru kerepo. Nomor sisin baka lada yo yang sanction dengan surau. Hablas dan menteri rekam ikuat menteri lagi. Ya kani kajing elang la pelong ha umwang Riboy district. La sakhiru ya kajing sementa da ki officer katanat trekam jongka PWD nongpo division ki bakentup yo ba I lengdo executive engineer ba Arnes Karpran junior engineer lembat ki ki officer. Hakabala pun sngoru ba ya usurok nanongpo umden umtrai ban penpei Syapatoli badru ya usurok nongpo umden ban penpei Sonapur ha Asam. Hakaban nakaliang katanat trekam jongka PWD kala dep ban penbiang ye kikot kisla bat ka jinglut ka ban kot hadu sispa nyup khendai klur bat sispa arpulai klur AA ya ka ba an penmang lengba ka NEC nakamanta ban tei thamai bat ban penhe ya kini ki surok te subha batai khindiat halo kani ka jing thmu jong phi ban lum ban langi kini ki rangba snong la ne ki longsan mansan jong ka right ki badon hapuk kani ka than halo kani ka jing thmu jong phi mtasngi Kumba ngitip haka imlang ka salang kajing don kam ban yo ki surok ki babha ki surok ki bahe kalong ba kongsan adu kata-kata de since day one bangang simti kum MLA jogon po opportunity lem baga jikit kli kum no ban wara ban kitiu ya garoi kapar kham tam ha pwede bat kilinti ki sungkien de kan sngi la yo alat ban khot ban lumlang ya ki nong yalam nadu ki raj ba per nadu ki nong yalam snong kum kirang ba snong ki sketri snong layo lat ban khot ya ki riurang ba ki khau perkhat ki nong yalam ki well wisher ki ba ki social worker ki badon kemensim nang taban ai ki jing trelang ha ko ban layo ban lum ban lang ban ya liu jingun na ka benta bangin yo ya ka surok ka babiang nadu nanong po umden umtrai to patoli ka ban kanek ka Asam
bat sagawai kalong nong po den marmain Singapura ban konek ki ka Assam kini ki arli ki surok ki long badon kam hadu kata de halor kan ni jing temu ban agal yang jong akum emeli simkhia na ta ban lum ban lang ya kini ki long elam khnang ba kan nom long ke jing habala pen trikam lan ya bala implement ya ki project beper ta shwa mangin sedang ina sim jing menjur lang bat ni sengau keben bang pan pau jing sungu na gal yang jong emeli ya kini baro ni long elam ki bala ai ka jing trilang ban ni scam ba kan ka project kan long ko ya batai khendiat halo ka kilometer ba kini surok kidon bat kumjuru ka jinglut jingsep ka ba ali na tharai napo kalian ka department kala penkre malumala kum ka konsep pepar ka ba ka PWD department da persang kre ni persang ban budin na ka NEC scheme Northeastern Council dan iki ki central sponsor scheme ka ba kani ka surok ka ban kong ka nang po den try do tempat tadi belum malah konsep pepar ngon kon kre kalong sispa ni pendai krur bat ha ka bede bat ka nongpo den marman do sa Singapura kalong ko sispa ar ko krur bat ke jing thu kalong ba kani ka surok do menta ka de ka singgelian ke bongi kwa kalong ban pensuk pi kinong lek kinong wan bagi kali kinanang bun ka traffic kala nang serkei na ka por aku bang dadan kam ban yo ya ka surok double lane dan ya ka surok ka wala ban ka kham keluit ban ya ka ne ka single lane ka ban don mentah si khendiat ka katno ka jing don kam ki jaka ba bensna yo no surok menumala ki technical part ki bujudon kam he normally surok la kam nomno ko sipo do ka armita de bana ko na do ka blak toping ka long ko ba nyo mitar ban don kam ki nala ka ki don kam begini gidi technical part ki bana kalyang jong department ke sabatai khamba kita gilong gidi ki manumala gi tip ki ba mila ban ai ki kai ga jing tu jong pi kumu nong mi khmat jong kathan ba jong nong po constituency ya ki nong elam snong ba kumjuri ke rai halo kan surok jong pi ni sngoburom sipun ha kene kesni ka ban kong kolong bekila ai gi jing trilang ban wan ha kene kesni ha kalyang jong ka pau jing song bat ngida kami lenti bat ngida kentu hiru da ka borom kerpat gi nong elam snong nong elam raj ki urang ba kibadon ka banta ka kraw gibrang cikit bagian ai ke jing trilang na ka por sa ka por aga por bangia demand ya ke jing don kam ke jungi na ka government bat ha ka ju ka por ha bala implement ya ka project kam tam kalong bokongsan bangira kerpat igni nong lambar bagian ai ke jing trilang